uyabona right komuhle nabo kwabangani baphela ngoba sasikade sicula nabo nje sazana uyabona mangabe ke sebehlukana nale ndoda mina ngathi no angisali kule ndoda siyezwana kakhulu nale ndoda angisali ngaxhuma kumgomeni ngempela lapha na kumathika mhlophe kwaphuka mina nomgomeni sobabili yabo kathi mgomeni asibalekele ngaseDenver mfana eDenver unobhuti bami futhi bengihlala khona eDenver asande sengaseDenver ngicela ngamthatha umgomeni eZenver safike sahlala ngaleso sikhathi asinayo mshisenti anganomuzwa kahle uyabo asalutho ngaleso sikhathi lo baba lo esirekoda kuye masinika u50 rand jabula size solile ngaleso sikhathi uNtuli lo uNtuli nalo baba kukhona lo baba lokuthiwa ubani nje lo baba lo madoda ngizomkhumbula nje ngutshele hayi akuthi yebo right guys masike Denver ngempela bafoti hayi besemukele kahle yabo hayi besemukele kahle Denver nje futhi ke belokhu nje benginika nemali uyabona nje njalo nje mabeholile ngole ehlanu yabona besinike mhlawumbe noma 100 rand yabona cabanga ke sahlala emkhukhwini eDenver sahle ngumkhukhu wethu sahlala khona uyabo sahlala phela ngithi kwaphela unyaka kwaze kwangena unyaka wesibili ngoba ngicabanga ukuthi eDenver sakhipha uwona amagcoka amalawo ayethi ayiyothi bhuxe leyo qala safakiwe yebo safakiwe amashethabomvu sakhipha umlamu wami lento le amalanda amhlophe sesizenzela okwethuke manje okungekho ongathiki mahawukela ngisexoshiwe manje ike nyakamtheleni bathi umgomeni akazalo mahawukela futhi umgomeni akusuye owakwamtheleni mina lesikhathi ngangazi ukuthi wamtheleni kwavela lapho futhi umgomeni kanti wakakhumana uyabona leke ngisimbandlulula uyabona nakhe sizokhipha ingoma yayithi ngabe ngcono kube ngizalo umagcwensa hayi kwamtheleni banomona abantu bakhona hayi kwamseleko yebo ayike ingoma engenayo nginazo zonke lezo ngoma hayi unazo ngiyakuza right ke sawasungula ke lamaqembu ke manje lawa amasha ke manje angasathinti manje umahawukela ngoba ngale sashiye sikhipha abafana bamahawukela laba bathi yini wena uqomqomo uzukulela babantsala leyagenge ngandla babantsala abafana bamahawukela cabanga baculwanga libona kodwa babantsala uyabo right nje ke sazokhipha ke kwaba kuninganyana impela ngoba yini lokho kwakushuthe khona umphondi kwaba yini konje abakwethu abakwethu bokuqala esinamuva abakwethu ya la kwakushuthe khona umphondi nomjijelo ukulongeni nomjijelo yebo ngoba umjijelo kwabe sefika ke sesahlala eDenver ngidala wafika umjijelo ayike samemukela naye wayecela ke umgomeni wathi gcwenza mfowethu ngicela ukuthi ungifundisele le ndoda umjijelo u2 naye umjijelo makubuye yaxhumana naye mangakumfone nje umbuzo ukuthi ubani wafundisa ukucula umjijelo yonke ethi umthengiseni uyabona wathi ndoda ngicela ukuthi ungifundisele le ndoda le u2 ukhona la ngike ngishayeke khona mina mangabe siculilayo kudinga ukuthi mina ngibhekele futhi u1 wena ubheke u2 ngoba wena u1 unakho ukuthi uyambheka ngifuna ukuthi yena ebheke u2 wena ubheke u1 masise stage uyabona yebo ngempela ngibe busy ke nomjijelo wake ngifundisa u2 ke kanjalo uyabo angazi ukuthi ngachaza ngithi sizokwakha umgomeni ialbum kaMgomeni le yayithi leyoqala le yayithi ngonje izikhamizi go izikhamizi go angathi yamuza lapha ezethi gijima bwagcwenza ufike batshele kanjalo yabo yimi nje lo engathi shwele lozovuma gabhele kwazedlulanga kwamina loyo uyabo yebo nje ke wathi wadofika abantu abasikhatha nomgomeni uNtuli uyabo uNtuli laba babesiphethe ngaleso sikhathi bathi bona layelani bafana anikazi ukhola anisebenze nje kabi imali yenu siyayibhala sizoninika nje thina imali yokudla anikazi ukhola anisebenze enikhandle nempela ke thina nomgomeni kodwa sikwenze lokho uyabo ngoba umculo kwakuyinto esasiyithatha uyabo
nempela sayikhandla ngile mhlawumbe sakhipha ama-album cishe eza la ko-6 mase ngiwabala nje wonke amantombazane awabafani yabona hayi-ke mase kushayikhansi okhola nabaya umemfonela umgomeni ozayo esika umgomeni bethi lalela-ke ndoda kumakhasethi akho kubhala bani ikhompozo ethi umgomeni bengibhala mina bethi lalela lo uGcwensa-ke wena mshaye ngesithembeke wena akasayinukile manje le mali uGcwensa mbhadale imali yamasession uyayizwa leyo nto leyo mbhadale imali yamasession-ke manje imali yamasession ithini i-album iyodwa kusho ukuthi kumele ngihole 1000 nge-album iyodwa thina nomgomeni kade sivumelene ukuthi no ndoda noma ingeze ukulingana imali yethu mhlawumbe ake sithi mina ngithola 30,000 wena usho umgomeni mina ngithola 30,000 wena ungawuthola noma u15 noma u20 uyabona iyayizwa leyo ngoba yonke into esiyenzayo siyenza sobabili siyabonisana sibambisene uyabona ngempela kwanjalo sasebenza manje mase siya lapha yana sebemfake manje umoya manje ukuthi mina kanike 1000 nge-album iyodwa yayizwa kwasuka lapho-ke ingxabana engezwanayo sangezwana kwahanjiswana kwafuna ukuhanjiswana ngisho komakhodi into eyangishaya-ke mina ngavele mina-ke ngathi hayi mfowethu kulungile mfowethu mina ngixabene nawe angiyeke okungcono lo mculo imane ngiyeshayela phansi ngaleso sikhathi sebemthathilele manje sebemenza umuntu omuhle kibo kade bengathandi kahle bamthatha bamtholela iflethi lapha edrobheni lapha unagethi kunomama lapho ayehlala khona ehlala mahala uyacabanga mhlawumbe lelo flethi ehipho yebo uyabona nje yonke into kwanjalo nje sathahluka noma kuningi ngiyakukhumbula kakhulu hayi ngizwa kahle yaba nje kanjalo kahle ezinye izinto sasesibethathwa abantu uyabona njengoba wawazi nawe usasina abalandeli abayizinkulungwane futhi abalandeli bethu abekho abantu abayosupportwa njengathi la emculweni ngamaskandi abekho futhi sina abalandeli abangawubamba umshini njengani nje abangawubamba umshini abalandeli bethi ihlanya nathi sicalayo ukuthi madoda ubone nje kwesikhathi bukani madoda abalandeli bami yabona right-ke okunye wawuthola ukuthi umgomeni unabalandeli ngakithi esigodini sasemndeni uyabona nami nginabalandeli ngakubo esigodini saseGubazi yangizwisisa kunomuntu waseGubazi ozongitshela engihlebele lalela ngitshele mntwana wami umgomeni ukuthi ngapha ngakithi naye futhi efone umuntu wangakithi efone umgomeni lalela ngitshela uGcwensa ukuthi mangabe kuthi waliwe intombi uGcwensa kanje na umgomeni makuwaliwe intombi leyo nto sizocula ngaye kushaye yena uyayizwa leyo nto yebo okunye-ke nje njengoba ngitshela ukuthi izinto ezasezikhona kwase kungenaqiniso futhi esikhathini esiningi-ke silahle sakubona futhi ukuthi kahle le nto sisebenza imali-ke manje ngayo uyabona sekuyibhizinisi ngoba phela beka nje la ngwenza isibonelo akekho umuntu osakwashona kwamgomeni 6 years yonke siqhudelana akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo nakimi akukho ngisho umfana ogidayo ngisho intombazane eculayo osakwashona noma walinyaza noma wadutshulo kwasolakala kwamgomeni noma kwasolakala emagezeni hayi cha ngizwa mni sagcina manje sesikubona ukuthi hayi lento vele iyimakethe manje iyona nto esesidla ngayo uyayibona into enjalo ngoba futhi kwasheshe kwasikhanyela nama-promoter mayibiza imidlalo make kwathiwa nje kuzobe kukhona amageza nomgomeni azike ngaleyo langa ukuthi abantu bebulala inyoka uyabo futhi-ke ungabona wena mangaye ngikutshela ukuthi umgomeni uthe eshona sasizwana kanjani mina naye efonini yami endala ngisho ama-message ayeke ngisendela wona nami engangimsendela wona uma ungawabona ngikufundise ngithi buka ungaze uhleke nawe uyabona hayi wethu ngikhumbula bekhiphile bona labafana bekhiphe i-CD leyo lokhu ngani yomphondi nonje ngani engisendela imessage ethi awuzwe lempuphi kanjani babethi benzani nje bebalekela wena uyayizwa leyo nto uyabona ngizwa kahle nami futhi kanjalo nje uyabona
sikhuluma ngendaba kaMjikelo uyabona engixoxela ngoba indaba kaMjikelo mina ngayizwa ngayo eluqobo engisendeni message wangitshela wathi ndoda phela uMjikelo wakho usehambile hawu lo bisho kanje wathi ngiyakutshela abantu abaningi babuza bathi pho manje wayengayile ngane emngcwabeni ukuthi ngangeke nawe kwakuwe wawungeke indlela isimo esasingayo uyabona amaphoyisa asePomeroy nawasothukela nawasetshani athi ahlela kwathiwa no lalela sesikhulumile thina nenqubo sizokhapha thina sizophelezela umngcwabeni thina amaphoyisa bathi futhi bakhalwa phansi bathi abaninonke uyakhona lokhu ukuthi eqhamuke segado amaphoyisa indlela futhi leyo manje uyayibona leyo nto kwathiwa nawo ndoda hayihoxa futhi umuntu kusosho kwakathanda kodwa khona ngithanda ubuya uyayibona leyo hayi uthi hayi kulungile ndoda ngeke siqede namhlanje zinde kakhulu imide leminyaka ngiyabona hayi delize imbewu shamba ngiyabona mntana so good